Toto je útorok 36., respektíve streda ráno, 20 minút po polnoci a toto tu žijeme. Toto ignoruje vedenie mesta. 24 dní bez odpovede na moje podnety, opakované. Mestský úrad Staré mesto, starosta, najnovšie včera vicestarosta, Ileš. Nikto ma nekontaktuje. Každý na to kašle. Toto tu my žijeme v obytnej zóne. Kuriér za kuriérom, deň čo deň, noc čo noc.